ntangije ijambo risaba imbabazi abarundi bose, abanyarwanda mu isi hose. Guverinoma y'u Rwanda ihemba ngahe Martin Habiyambere umuhanuzi? Ni ikihe kigo gishinzwe guhemba abavuga butumwa? Ni iyihe ministeri ikorana na Martin kugira ngo dutangaze ibimaze iminsi byose dutangaza cyangwa se tuvuga? Apotre Mbayahaga we yatinye kumvuga mu izina, ngira ngo nyine muri ubu butumwa tugiye gutambutsa nibyo tugiye kuba tugarukaho. Umuhanuzi arahembwa, ahembwa ngahe, ninde umuhemba, byatangiye ryari, ni iyihe kontara, na yahe masezerano? Donc ubwo ngira ngo nicyo ngiye kugarukaho, ariko nanasubiza umuntu witwa Apotre Mbayahaga. We yantinye ntiyerura ngo avuge mu izina Habiyambere Martin, ariko genda kuvuga kuko jewe ntabwo nagutinyura umunyepolitike waje mu byishengero ururimi rwawe rutari Yesu ntiyakozaho ikara ryaka ngo uhinduke umunyepolitike. Ngira ngo ni inkuru yenda ibabaje, uri bwumve nawe ukagira agahinda cyangwa se ukanarira cyangwa se ntunarira ukanaseka, kuko hano tuba turi, ibi ni ibintu mvuga nemanga nkatangariza isi, mbihagazeho sapurusa. Ariko simvuze ya ndirimbo y'abasendi dede ngo yitwa sapurusa. Mu by'ukuri uyu mwapotere niwe mpereyeho, afite umumizirima bari gukorana. Ejo narakubonye mu kiganiro, hari n'umuntu wampaye akariki, nawe turagushimiye Mbayahaga, kuko nyine yambwiye ati Mbayahaga niwe yavugaga Martin, wabimenye wabibonye. Mu by'ukuri imbogisi kuri WhatsApp niho yagacishije, hari inkuru koko Mbayahaga yakoze amvugaho, ikiganiro gitangiye kinashoje agenda avangamo n'ibindi bintu, ariko simbigarukaho, ndagaruka ku kanjye gatwe nkusubize mutama w'ishengero. Ngira ngo apotere ni titire iremereye. Apotere abafite ubushobozi nk'ubwa Pawulo, ni umuntu ubushinzwe kugenda afungura amaeglize cyangwa se gufonda cyangwa gutangiza amashengero, ariko ntayarongore, akayahaba yarongoye. Ngira ngo Isidori Mbayahaga nawe na apotere, ubwo nawe afite titire iri hejuru, ariko umuhanuzi ahora ari hejuru yawe. Umuhanuzi ari hejuru ya apotere. Ngira ngo rero Apotre Mbayahaga yanyifatiye ku gahanga, arambwira ati ngo narahanuye ndaje, ngo narahanuye, ngo ndangize guhanura ngo ndavuga ngo mumbabarira, ariko sisako ubundi iyi ni cano y'ubuhanuzi nivuga butumwa, sisako ariko hari igihe umuntu akuvuga ukamusubiza kugira ngo abantu mubashe kuva mu rungabangabo no mu rujijo. Yewe byanambabaje, ariko nibisanzwe kama kawaida mu isi. Umubabaro n'uw'igihe gito, ijoro naryo n'iry'igihe gito, ndirira keshi muri iyi si ndimo, ariko nuko ntarabona Yesu. Nukuvuga ngo Esdoni afite umumizirima bari kumwe. Ejo numvise bavuga ngo naravuze ngo Evariste Ndayishimiye ngo ni Farawo, ngo Farawo agiye kuvaho, ngo ni Farawo. Warambeshyeye ni ikinyoma cyambaye ubusa, ngewe Ndayishimiye sinamugereranya na Farawo. Esdoni Mbayahaga apotere akira dupinge nubwo Bibiliya itabyemera. Waravuze ngo sendi dede fudede, ngo abayitoye ni babandi, ngo bazongera bayitore. Evariste Ndayishimiye nasubira ku butegetsi akayobora, uzaze hano kuri kamera umbwira uti wa muhanuzi we, ko wahanuye ibinyoma, ko wabeshye, wabire wabitewe n'iki, nge sipfuye sinimutse,
cano ntihindutse, nimero za telefone ziriho, zampamagara umbwire ngo naravangiwe. Ngewe nafata Evariste Ndayishimiye nkamugereranya na Farawo. Farawo ni perezida w'igihangange. Farawo wari ufite abapfumu 1000. Farawo wahinduraga inkoni inzoka. Uretse ko Imana yamwihesherejeho icyubahiro kugira ngo izina ryayo ryamamare cyarimenyekane, Ndayishimiye yagira ubushobozi nk'ubwa Farawo. Farawo ni murebe iki gihugu cyahoze ari mu Misiri cyangwa se cyahoze ari Egiputa nyine kwa Farawo, ni murebe buno ubushobozi n'isi ifite ibintu iri kugenderaho. Kiriya gihugu cyubatse kuri iyi ngoma y'uwitwaga Farawo. Isi buno ifite ibintu iri kugenderaho, tekinoloji yabo n'abanyaburayi yarabananiye. Uyu munsi dufate Evariste Ndayishimiye nyene cyubahiro, mubyeyi simvuze nyakubahwa bwana perezida cyangwa se nyene cyubahiro Sebarundi, simvuze mu mvugo nyandagazi. Rwose uri umubyeyi, uri umupapa, uri perezida, uri umutama w'igihugu, ariko ntabwo jewe Marite Habiyambere nakugereranya na Farawo. Oya, nakugereranya na Diamini Dada, umukomedi uvugana n'umugore we ngo ngewe shaka kuba umusitari, ngo nanjye shaka kuba umusitari, muri aba perezida. Mu Burundi ubu bazaguha igikombe cy'uko wayoboye Burundi neza, bwana perezida nyene cyubahiro Sebarundi. Jamais. Ninde waguha igikombe? Mbaye ahagaze abashuke abegeranye, niba usenga ukaba uri umuhanuzi, nanjye ndi uri apotere Pluton, uri n'umuhanuzi, uri apotere, uri umushumba w'ishengero imwe, nabwo nta yandi mashengero menshi. Niba koko ibyo uvuga ari ukuri, reka tubihanga amaso turebe mu minsi iri imbere ko Imana itazagukoza isoni, kandi ku mugaragaro uzakorwa n'isoni. Ije ntaravuga iby'imishahara, ntaranavuga ijambo nari ntangiriyeho, nari ngarutse kuri uyu mugabo witwa Mbayahaga. Umaruro urongera uravuga ngo naravuze ngo Agathon Rwasa azaba perezida. Subira mu biganiro byanjye ukateho amasegonda nakanusha kukureho n'umunota, umbwira ahantu navuze ngo Agathon Rwasa azaba perezida. Jewe Marite, Imana yavuganye nanjye irambwira ngo nimbwire Agathon Rwasa ahunge. Uhoraho arambwira ngo nimbwire Agathon Rwasa ave mu bya politiki ahungire mu Bwongereza. Nge ndi umuhanuzi, sindi apotere ebana, ariko ngira ngo yenda se washatse uburyo nyine wankoraho ikiganiro. Nibyo cyakora nanone unanyubahamo, uravuga uti nindamuka mvuze amazina ye cyangwa se nkerura yanamvuma, yanampanurira ibibi. Oya, sinigeze nguhanurira ibibi, sinjya nanahanura ibibi. Genda Yesaya mu buhanuzi n'u Burundi muhanurira ibyiza. Nuko hari amasezerano, ntimwirengagize ko igihugu gifite amasezerano. Niba Imana yaduhishuriye, umuntu wese ahaguruke ngo waciye inka amabere, ngo uvuga u Rwanda, ngo ukwiye kuvuga u Rwanda, nawe ruvuge. Fata ikaramu, fata X, fata YouTube, fata TikTok. Niba hari ubutumwa perezida yaguhaye ku Rwanda butangaze, niba hari ubutumwa Imana iguhaye butangaze, niba hari ubutumwa shitani iguhaye butangaze. Ngewe ndaha ku gatwe kanjye nk'umuhanuzi, nk'intumwa, nk'umuvugabutumwa. Nta muntu n'umwe ndi buvuge ngo uretse apotere wahagurutse kunyibasira ngo u Rwanda ngo nduvuga neza, ngo baduha amafaranga, ari nabyo ngiye kugarukaho iby'ayo mafaranga. Ngo u Rwanda ngo ndahanuriye u Burundi ko amatora atazaba. Nababwiye ko Evariste Ndayishimiye manda ye expired, n'ubu mbisubiyemo expired. Evariste General Major Ndayishimiye Imana yarantumye, sinzi niba ndi bubivugisha ikaramu itukura cyangwa y'ubururu cyangwa y'umweru, expired. Ndetse n'abasendidede, nawe Mbayahaga wanze kubambwa muri Kristo, ngo abakristo baze basanga ubambye igihugu cyose cy'u Burundi kikubone nka pastoro. Ubu tuvugana harimo abarundi batakwemera nka pastoro, kubera ko wabimye ibere ubatera umugongo, koko batari abasendidede FDD, koko batagushyigikiye muri politiki.
wabaye pasiteri wa hehe? Mbayahaga Esidoni. Ni gute wambwira ngo ufashe umunyamakuru w'umumizirima? Apotere mubare intama bafite, apotere mubare ubushobozi bwa apotere, apotere Gitwaza, apotere Mbayahaga, ubwo bose ni abapotere, apotere Minyoni, apotere. Iyo umuntu ari umwapotere mu ntama afite, Bibiliya bavuga ngo nugira neza uhere mu nzu y'Imana. Uhera ku mumizirima ute? Uhera ku musilamu ute? Kuko abasilamu ntibemera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, bemera Kristo ko ari intumwa nka Musa. N'uyu munyamakuru muri kumwe rwose ngira ngo niko abyemera. Isidori Mbayahaga yemera Yesu nk'umwami n'umukiza, ibyo twumva uvuga muri disikuru. Ni gute wabuze umukristo n'umwe mukorana muri studio cyangwa se muri ofisi ngo nugira neza uhere wubahiriza ijambo ry'Imana mwigisha? Ubwo mutwigisha nyine mubona turi impumyi, mukadutangira turi impumyi, mukadusoza turi impumyi. Uyu munsi wa none Isidori Mbayahaga, uretse abarundi uri guhuma mu maso, uretse kwanga gutakaza inshuti yawe Evariste General Major Ndayishimiye, kandi wafashe Kristo umugurana neva, ufata ubwami bw'Imana ubugurana umugambwe CNDD-FDD, ufata igihugu cyawe ukigurana ikijuru, ibintu byose ubikora uhengamye. Bwira shobuja inama, bwira perezida umugira inama, abohora itangazamakuru riba rijyo rijya mu inshingano wowe urimo noneho ukomeza iby'ishengero. Hamusabe Kristo akoze ikaragirira ku munwa, ushinzwe guhagurutsa ibirema, ushinzwe guhumura impumyi, ushinzwe kugurura ama-eglise, ushinzwe kuvuga ubutumwa bwiza bwamamaza ubwami bw'Imana. ABYZ. Ngiki kintu wari ukwiye gutangirira zeru ukageza ku mperuka, wamamaza Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Ntabwo uri umunyepolitike. Yesu yagukuye muri politike agushyira mu ijambo ry'Imana, niba ubyemera. Ariko niba waragumye muri politike, kazi yake. Ngira ngo rero ejo wanyifatiye ku gahanga, nge ntabwo nkutinya kamemu, wavuze kunzi kandi atari ubwa mbere umbonye, si n'ubwa kabiri. Nibyo koko urananzi, kandi koko nanjye si ubwa mbere si n'ubwa kabiri. Kuva mu mwaka w'2008 genda kuzi, uretse ko sinajya mu by'ubusore nk'abantuza nk'abagasuku, sinavuga nk'uku Baskovia mu Gahana iby'isaku n'abariya bandi muba muvugana. Ni nayo mpamvu ugiye wangezeho urigengesera, wanga kwirirwa unavuga izina. Nanjye aha nta n'ikinyamakuru yenda wabivugiyeho nirwa ntangaza, nibyo. Ariko uranzi neza ko ndi umuhanuzi, uranzi neza kuko byagenda kose CNDD-FDD ubuhanuzi bugomba gusohora, kandi biguma byoroha, mukinda mugaramye, mukinda muraramye. aka perezida umuhisi Pierre Nkurunziza, ubuhanuzi butegerezwa gusohora, ubuhanuzi butegerezwa gusohora. Mwanka mwemera, ubuhanuzi butegerezwa gusohora. Niba uri umuhanga, niba koko ukomeye, ngewe mpagaze ku maguru yanjye abiri, ndemeza ko CNDD-FDD nk'umuhanuzi mu butumwa nahawe n'Imana mu minsi yose itambutse isigaye ntayo nzi, Evariste General Major Ndayishimiye ari mu minsi ya nyuma nabarira hano ku ntoki akava ku butegetsi, n'abadede bose. Nta mudede uri bugaruke ku ngoma. Mbayahaga mbikubwire, Mbayahaga mbisobanure, nta mudede uri bugaruke ku ngoma, kandi ntacyo mwakora ngo bigumeho. Niyo mpamvu umuhanuzi aba hejuru. Yewe iri ni ijambo ntangaje nk'umuhanuzi, nk'intumwa. Ngaho nawe gira icyo utangaza ribagumisheho, gira icyo utangaza ritume bagumaho. Nta jyo ufite nta n'iryo wabona, kuko abadede abasendidede ni iki kintu kigaragara. Mbayahaga nta kivuga. Mu biganiro watangiye muri ibi bya politiki, aho waziye mu mbuga nkoranyambaga gusubiza u Rwanda n'abanyarwanda, gira ikintu uzavuga mu kiganiro uvuga uti CNDD-FDD yakoze iki. Ikintu nemera ngewe ukuri ndakwemera,
umuhisi Pierre Nkurunziza yabubakiye perezidansi kudeshapa rwose. umuhisi Nkurunziza yubatse ishengero yitwa Roche gudeshapa, ariko neva mu myaka 4 irenga priti 5 irenze mbayahaga mbwira iki ngende umuhanuzi w'urapote, mbwira ikintu abasendi DDFDD bakoze. Ministeri zose ziri mu mazi abira, ziri gukoroka, ziri kurirayo kwarika. Nimurebe n'uye ejo bundi wavuze. Kinababwiye rero ko muri uyu mwaka Imana igiye kubahana, kandi nabivuze utaranatangira kutopikinga cyangwa se kuvuga cyangwa se kugaruka mu byo navuze. Ariko sigi Imana niyo yavuze, kandi ibyo yavuze no kubikora izabikora. Ibyo yakubwiye byose izabikora. Iza kuzamura ukwica u Rwanda rumpemba ngahe? Ministeri impemba ni iyi. Amasezerano dufitanye n'u Rwanda ngo mpagarare ku Mbabazi TV 3 ntangaze ubu butumwa bwiza, iyi nkuru nziza, namamaza iby'amahoro. Ninde munyarwanda ubiri inyuma? Ninde muntu uhemba Mutesi Sikovi? Ninde muntu uhemba Sadaki? Nibyora n'abandi. Mbayahaga rero, mbaya kawe harimo ibintu ntagarukaho, harimo n'ibintu ntavuga, ngo uri muradevi yuvamo winkurura unjyana iyo uri kujya, wimpengamisha ngo tume ndeviya ninjire mu murongo urimo. Uyu murongo urimo nge si wo ndimo, kandi ibyo uri kuvuga nge si byo ndi kuvuga. Uri kugenda uva mu ishengero uba umunyepolitiki, kandi nibyo koko guverinoma ishobora kukwishyura koko ikirundi urakizi, n'ibindi kumvo zuko. Ariko n'abakuvuga saba pastor mu Rwanda n'abanyepolitike, n'abanyamakuru babigize umwuga, babifitiye diplome, babifitiye impamyabumenyi, aribo basikovi. Buriya rero ahubwo Burundi mwari mukwiye gushakisha abanyamakuru babyize, ariko murabatimbagura. Reba uherutse gukubitirwa muri kaminuza agiye gufata inkuru y'ibibazo biryo by'inzara, yarakubiswe ku manywa. Sendi DDFDD ishyaka ritorwa 100% ntiriha bene gihugu igitoro, ntiribaha ifumbire. Sendi DDFDD Mbayahaga akavuga ngo tugiye kuzateranya ngo tugure Sukoyi, imibare ntayo nibuka yavuze. Mutarateranya ngo mugurire Evariste Ndayishimiye indege agendamo akikota, kandi muri inshuti. Utarashyiraho amasengesho n'igikorane ngo mutoze amashikanwa mugurire perezida indege. Sahize bene gihugu aribo bamuguriye imiduga. None uze unyifatire ku gahanga umbwire ngo Sendi DDFDD ngo asha ngo tujya dukarabye, ngo twateye imbere, ngo yateje igihugu imbere, ngo yatowe 100%, ngo irashyigikiwe, ngo irakunzwe. Noneho ugaruka uvuga ngo u Rwanda ngo naruvuze neza. Ibintu mvuga biragaragara. Leta y'u Rwanda yampana, yafunga, ariko kunyicaho ntiyanyica. Nakora amakosa nk'umwene gihugu, ariko hari ibyo nemera u Rwanda rwakoze. Perezida Kagame yakoreshejwe. Dufite Rwandeya shyira minota 30 indege iragwa indi gahaguruka. Mu minota 5 bisi mwiva Nyabugogo yerekeje aho igomba kujya. Buri minota 5 bisi irahaguruka mu mujyi wa Kigali. Buri minota 30 bisi irahaguruka mu ntara. Buri minota 15 drone irahaguruka ijyanye amaraso kuri centre de santé cyangwa ku mahopitari atandukanye. Nta karere kadafite amabarabara nibura arenze 15 y'amakaburimbo. 70 hafi ku ijana bafite umuyaga nkuba. Nimbivuga mu myaka 30 perezida yoboye igihugu muvuge ngo u Rwanda wari ukwiye kuruhanurira ibibi ngo ukavuga ibibi, mbivuga bidahari.
hari ibihari, hari abaturage bashonje mu Rwanda, hari abasenyewe amazu, hari abambaye ubusa, hari ibibazo dufite byinshi, turi mu nzira y'amajyambere, turagowe, turanarushye, ni byiza kandi ibyo ndabyemeza ko binahari, ariko hari n'ibyiza. Hano navuga nkavuga u Rwanda ibibi, nkavuga u Rwanda ibyiza. Noneho rero nawe wowe Apotre Mbayahaga, mbwira mu Burundi bisi ijya i Mwaro, mbwira bisi ijya Karusi, mbwira bisi ijya mu Rumonge, mbwira bisi ijya Rutana, mbwira bisi ijya Gitega, mbwira doroni n'imwe nibura itwara amaraso, mbwira ko n'igitoro nibura cyabonetse, mbwira gira ikintu umbwira kigaragara CNDD-FDD yaba yakoze. Na perezida arabatagira indege, hama mugire tagisi. Umushoramari aho yava hose muramuniga. Twebwe viza ni ubuntu mu Rwanda, nta viza u Rwanda rwishyuza. Njyewe mbi Bujumbura nishyuraga amadolari 750 mu myaka nahamaze sengera igihugu. Ninde wamembaga mwese? Ninde wanyishyuraga? Si bije y'Imana nakosomaga. Imana siyo muterankunga, n'abandi bantu yakoresheje harimo n'Abanyarwanda. Icyo gihe kandi nta n'ibyago, nta n'intambara, nta na politike, abanyepolitike bari bataranagirana ibibazo. Hamase uyu munsi wa none ndafata ubutumwa bwiza bwanzanye Burundi nkazenguruka igihugu cyose ngisengera, nongere nkizenguruke nkivuma. Barakubeshye. Ngishinzwe guhesha umugisha nk'umukozi w'Imana. Ningera ku murimo nahawe nzawukora neza, ningera ku murimo nahawe nzawukora nezerewe, ningera ku murimo nahawe nzawukora neza, ningera ku murimo nahawe nzawukora nezerewe. Ningera ku murimo Imana yampaye nzawukora neza. U Rwanda ruramemba, u Rwanda rwarantumye, Abanyarwanda duhagarika ivugabutumwa. Mbayahaga ngo mu Rwanda isengero zirafunze, abantu bari gusenyerwa amazu mu Rwanda. Tugume tube mu mazu nk'aya yo mu Bwiza, tugume tube mu kajagari nk'aka ko mu Buyenzi, tugume tube ibyo bintu. Niba u Rwanda rufashe rukavuga ngo karitsiye Buyenzi ni akarorero, igomba kwitegura ko mu mezi 6 bazasenyerwa, hakubakwa amazu ajyanye n'igihe. Iryo tangazo rigasohoka, bakavuga bati eglise zo mu Rwanda nizijyane n'igihe zivugururwe. Ntabwo u Rwanda rwafunze ishengero. Mbayahaga mbigusobanurire, u Rwanda rwahagaritse isengero zitajyanye n'igihe zitujuje ibisabwa. Urusengero rw'ivu, urusengero rw'imbingo, urusengero shitingi, bahagarika akajagari ko kwaka amashikanwa mu buryo budafite umurongo. Mushaka rero ministeri z'ubuvuzi zitera imbere mu Rwanda, ministeri z'uburezi muri education batera imbere, ministeri zinizi z'igisirikare zitera imbere, za polisi zitera imbere, ministeri y'umutekano itera imbere, hama ministeri y'iyobokamana ivanjiri ntagatifu yo isigara inyuma. Eglise zifite ubushobozi ziri gukora, izidafite ubushobozi nizibushaka. Twatuye amafaranga menshi, abashumba bagende bagura amavewiti, bagura amaronjorova, bubake imiturirwa mu mahanga, bagura amato mu nyanja. Twebwe tugume dusengere ahantu hafeke, nta byuma tugira ducuranga, bigumuko. Perezida rero genda mushyigikiye Paul Kagame, nyiri cyubahiro rwose ndamushyigikiye. Isengero zigomba kujyana n'igihe, igaburo tukaririra heza, urwibutso rw'umubiri wa Kristo tukarurira heza, amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo tukayanywera heza, tugasirimbira heza. Urusengero ruri smart. Dawidi yubatse urusengero, ni murebe urusengero Dawidi yubatse, murebe urusengero Ezira yubatse ubwo yahungukaga basa ni Yerusalemu. Imana bayubakishiriza muri zahabu. Mwebwe mushaka mu Rwanda Imana bayubakishirize mu mbingo kandi dutura, bayubakishirize muri za rukarakara, aya madafari babumba mu bitaka. Oya. Niba abashumba batagize viziyo, ubwo n'uburangara. Ahubwo Imana izahana abapasitoro bo mu Rwanda bajya amashikanwa, soge na nyiragasogereza mu gatoza, mukirengagiza intama aho zigomba kuba ziba.
tugomba kugira igikorane gifite byose. Umutekano w'ijuru n'uw'igihugu. Igihugu kigira ubwirinzi bw'ikirere, hama twebwe dusigara inyuma mu by'iyobokamana mu ivanjiri tuba impumyi, turindagire ducurame jame. Reka nigarukire. U Rwanda n'Abanyarwanda n'amahanga yose abakurikiye Imbabazi TV gatatu, ngewe sabye imbabazi ubutumwa mvuga, mbasabye imbabazi rwose. Nubwo Imana yampaye abantu ndi gusengera, turi mu mezi 3 yo gusenga, ni Imana yabimpaye, nta mufinaseri n'umwe mfite ngo mvuge ngo bihagarike, nta muterankunga n'umwe mfite mvuge ngo ninkuvuga nabi ngo urahagarika ibyo wakoraga. Ubushobozi ndiho nubwo Imana yampaye, abafatanyabikorwa afite mwese mu buryo bumwe n'ubundi ndabashimira amanywa na nijoro, ariko nta muntu n'umwe urambwira ngo studio cyangwa se office y'Imbabazi TV gatatu ntereyemo umumiliyoni, ibikorwa byanyu turabishyigikiye. Nta Rwanda, nta Burundi, nta muntu urabimbwira, nta mutrangeri n'umwe w'umunyarwanda cyangwa umurundi cyangwa n'uwo mu bundi bihugu cyangwa mu bundi bwoko urambwira ngo studio cyangwa office y'Imbabazi TV gatatu harimo izina. Ubaye urimo rwose uzambwire muri comment, cyangwa se uzahagarare ku karubanda uvuga uti Marite kuki utabivuze, mbaye ahaga ubwo niwe ndi gusubiza. Namwe mwese mbasaba imbabazi mbiseguraho, nta muntu cyakora tuzabaronka. Hari abazashima ibikorwa dukora, ngewe nkunda impunzi. Mbaye ahaga yenda ntiwigeze ubimpuzi, ariko Evariste Ndayishimiye wabaye impunzi. Nkuruziza umuhisi yari yarabaye impunzi, kuki mutagira ikigongwe? Ikubise mukaso yirenze urugo, ikubise umukeba yirenze urugo. Kuki mwebwe inkoni shitani yabakubitishije y'ubuhunzi muyifata mukayihondaguza abarundi bene wanyu, mugakubita mugacoca, bakaba bapfira mu buhungiro, bakaba bambariye ubusa mu buhungiro, bagasonzera mu buhungiro, bakambarira ubusa mu buhungiro, ibibazo bikaba abantu ibibazo mu buhungiro, ntimubagirire ikigongwe. Mwarabayeyo. Uyu munsi wa none bibunguye iki, bibamariye iki? Niba mudashobora kuvuga muti mu buhungiro dufiteyo naka na naka, abarundi bene wacu bari mu buhungiro, ahubwo mukanezerwa ngo nibaze ngo mubakubite nayo mu gahanga, ngo nibaze ngo mubashikirize ngo ubutabera. Mwarabaye. Umuntu wabaye impunzi aragenda akica igihugu, akacyangiza, akakirindagiza, igihugu kikabura akantu na kamwe mu myaka 5 kigera, ahubwo abaminisitiri ukabaha ruswa kuva kuri minisitiri wa mbere kugeza ku wa nyuma, na pastor Mbaye ahaga wakavugiye abene gihugu, wakabakanguriye gusengera igihugu, ahubwo akababwira ngo nzaba wa mbere kujya kurwana kwera. Yesu yarababwiye ngo murwane iby'umubiri, ngo jewe ngo igihugu nigitegwa ngo nkapotere ngo nzajya imbere ngo ku rugamba ngo muraza mu mpimpoho ngo ngwane mu bambere, ngo ndimo ndagwanirira Uburundi unanirwa kubugwanirira mu masengesho. Twe turi gusenga ntihakabe intambara, turi gusenga u Rwanda ntirukarwane n'u Burundi, turi gusenga igisoda cy'u Burundi n'icy'u Rwanda ntibikarwane, ntibigatane mu mitwe. Shitani yo iri kuhembera umuriro, yatsa umuriro kugira ngo irwane. Uyu munsi wa none mwebwe mushishikajwe, murajwe ishinga nk'abapasitoro ngo murumva ngo mujya mukarabye ngo muzarwana n'u Rwanda. Muzarwana n'u Rwanda, mufite izihe ntwaro zo kurwana n'u Rwanda uretse Imana irengera abantu mufite? Tureke kuvuga, tureke iby'iyobokamana, yenda tugaruka aha. Uburundi bufite izihe ntwaro zo guhangana n'u Rwanda? Ni indege mufite zizajya ziza kurasa i Kigali perezida akabakonta? Ni doroni mufite zizaba zirasa mu Rwanda perezida akabakonta? Ni igisirikare wagaburiye neza kizaza gihaze? Muntu aravuvuka ari ku rugamba, urimo uramubwira ngo azajya kurwana mu Rwanda. Muntu aratega ikinga, abatubona batega amakinga nibo bazaza kurasura. Je sisuzuguye igisoda cy'u Burundi kuko Imana yakivuzeho ibyiza, nta nubwo giteze kurwana n'u Rwanda, nta nubwo bizigera binarwana. N'ababihanura ni views bishakira nk'umuhanuzi, nababwije ukuri ko nta ntambara. 90 ubu niho ngeze mbona ko nta ntambara, kandi nzababwira 100%.
kuko ndi hafi kuko ndabisengera mbibamo, ndimo ndasenga pfukamye ninginga Imana. Nta ntambara dukeneye, ntambara nizijye mu Burayi, ntambara nizijye muri Amerika, aba baranashubijwe baranariye. Twebwe uyu munsi wa none turi gutega bisi umuntu akumva arishimye, tutaragira na gari ya moshi n'imwe, tutaragira ikoranabuhanga ry'ikirere n'iry'ubutaka, nta cyogajuru tugira kuri Marisi gishinzwe mu isanzure. Cyakora u Rwanda menya rufiteyo 2, ariko amakuru sinyazi neza. Ariko Burundi se mufiteyo bingari na kimwe. Tanzania yibereye mu gahuge nk'aka ngaka itarigeze inabafasha n'ikintu na kimwe nizaza kurwanirira Burundi. Uburusiya wari wumva no mu gihe nibura mu maze bwari bwanavuga n'ijambo na rimwe, ariko ejo bundi kuri Iran ntibwahise busohoka bukavuga. Umunsi wa none rero nta bushobozi buhari bw'u Burundi buraza gutera u Rwanda. Cyakora nta muntu n'umwe udafite uburenganzira bwo kuvuga intambara y'umunwa yarakwiragiye. U Burundi bwakubita u Rwanda, turanabyemeye, mwadukubita rwose mu masaha 24 mwaba murangije u Rwanda, tubyakira uko tubyemanguka. Ariko nta ntambara ihari. Mbayahaga namwe banyepolitike, namwe mwese musubize inkota mu bwubati. Abene gihugu dukeneye kubaho, bene gihugu dukeneye ubuzima. Umurundi n'u Rwanda bajye kwicana batemane. Tuvugirije indurabo bazimu basubire kuzimu suka nagatera. Nta munyarwanda wo kuza kurwana n'umurundi, nta munyarwanda wo kuza kurwana n'umurundi kazi. Nta honyabwoko ry'abarundi n'abanyarwanda. Kibi kizabe hirya duseke, kibi kirakaba hirya, ariko u Rwanda urundi Rwanda, tuvuga ururimi rumwe, dusangira byose, tukavugana byose. Uretse Neva wabizambije, nkavuze ngo azahirika ubutegetsi bwa Kigali. Ndagira ngo rero Mbayahaga ngewe ngusubize muri ubu buryo. Nta hantu na hamwe u Rwanda rumpera umushahara, nta munyarwanda n'umwe umpembera ibi. Ayo mafaranga mu biganza byanjye ndayavumye. Amafaranga nakakira ngo mpanure gese ndi umwana w'umuhanuzi, ntakagere mu kiganza cyanjye iteka ryose, ntakazanahagera. Ndi umunyarwanda uzi u Rwanda n'abanyarwanda, ufite ubwenge. Ndengeje imyaka 40, ntabwo wambwira sindi n'umwana w'umuhanuzi. Ubugingo bwanjye nza agaciro kabwo, sindi uwo gufata ubugingo bwanjye ngo mbugurane amahera yariyo yose. Iyo nza kubikenera muri Roche mwashatse kundokirita ngo mbe pastor, mbafise imodoka, mbafise umugore, ariko sinabyemeye. Shaka kandi nta nibibazo u Rwanda rwari rufitanye n'u Burundi icyo gihe byo muri politiki. Shaka kumbwira rero ko u Rwanda ari rwo ruzankoresha mu ubwo buryo. Uretse u Rwanda se ubundi rurankoresha mu ubwo buryo, hama gunguka iki? Gusenya Burundi ku Rwanda, u Rwanda rushenya Burundi rurunguka iki? Rurunguka iki? Namwe abadede ntimurahaga, inzahabu zose ntizibahaza, muracukura mugacukura. Perezida akabarira yo kwareka ko inzahabu za buri wirengero, n'abandi muri kurira yo kwareka. Hama Marite n'u Rwanda nirwo rirubuze rugakirira i Burundi. U Rwanda ntabwo rurambirije ku itunga ry'i Burundi. Ribaye rihari nimuha bene gihugu gitoro, nibubahe amase birimire basi, nimugurire indege perezida abone uko yiyunguruza mu mahanga. Bibaye bikorwa koko barabatoye saprusa, nimubafashe babone uko bashika abana babo ku ishuri. Buno bari kurya kawunga gusa mu Burundi, bakawunga kawunga yabaye kawunga. Nabwira bo umugabo igasibundi murebi murimo muravuga ministiri ushinzwe uburimyi n'ubworozi, aravuze ngo bari kurya ifuku hamwe bazita imbe, bandi bakazita amasiha. Ngo Abarundi barashonje barazirya ngo ibyo ni ibibazo bidakwiye kuba bigarukwaho. Ministiri akavuga ngo ntabwo mu Burundi dukeneye kurimisha imashini ngo bitambura bene gihugu akazi. Iyo politike nyigaruke mvuge ngo Neva ngo ndamugereranya ngo na Farao. Oya, je sinagereranya na Neva na Farao. Oya mbaye akanyu nanjye njiga nkarabye
Farawo arenze Neva kure. Farawo mwe muramwitiranye. Farawo warwanye n'Imana, ubu Neva afite ubushobozi bwo kurwana n'Imana nibura n'umunsi. Ariko nibura Farawo yarwanye n'Imana kugeza ubwo yica ifura, kugeza ubwo amazi yahindura umutuku. Farawo arwana n'Imana, igihugu cyuzura ibikeri n'inda. Farawo arwana n'Imana, Imana irinda isatura inyanja. Farawo arwana n'Imana kugeza ubwo imutsinze ariko yarwana. Ubwo se uyu munsi wa none ndafata Neva mugereranye na Farawo. Oya, Farawo Neva namugereranya na Amini Dada wahoze ayoboye Ubugande, no wari umukomediye wajyaga avuga ngo natera Ubwongereza mu gitondo ngo saa sita ngo indege zikaba, afite indege zingahe niba zare 3, ngo yatera Ubwongereza ngo mu minota ingahe akabara burimbuye ngo Abongereza n'abafeke. Amini Dada ngo Abisiraheli ngo mu minota 30 ngo bariya akajya batuka ibitutsi yumva akeneye. Amini Dada avuze ngo Tanzania ngo nayirimbura ngo umunsi umwe iyo yaranayiteye. Si byarangiye ahunze. Rero ziriya komedi za Neva zisa n'izo. Mbaye hagajya kugira inama, ariko sawa kugira inama warayigiriye. Saba Barundi mwese musengera igihugu cyanyu, nigo tangazo nabahasoza. Saba Barundi mwese mwiyiriza ubusa. Imana igiye kubahindurira ubutegetsi bahiterambere yavuze, ariko Neva ntiyabikoreshwa, ntiyabishobora. Nabo bari kumwe ntibabikoreshwa, ntibabishobora. Abadede bose ni bamwe, n'agatebo kamwe, n'akebo kamwe, nta kintu na kimwe hano navuga ngo CNDD-FDD iri buze guhindura itahinduye mu myaka 20 maze. Afazari yaba inkuru nziza yaragumyeho. Ubusa buruta buri. We ntiyari kubura n'ikindi, nibura mu bamufite n'igitoro, nibura mu bamufite n'ifumbire mu bamuri kurima, cyangwa se n'intara nyine bashaka baba baraziteje imbere. Ariko ubu zose na Ngozi iri gusubira inyuma, na Gitega iri gusubira inyuma. Nukurirayo kwari igihugu kiriboshyaboshe nk'ihene yihambiririye ku kiziriko. Rero reka mbasabe tugomeze rata dusengera igihugu cyacu cy'u Burundi. Kambasabe tukiyiririza ubusa bagikunda. Reka mbasabe tugume tubwire Imana nigiza kubihindura. Reka mbasabe tugume tugisengere dushikamye. Amateraniro aba yatangiye uyu munsi, narindi gusubiza kuri Mbayahaga koko ibyo yavuze ni ibinyoma, n'ububeshi. Koko kandi nawe arabizi. Ndagushimiye rero weho udahwema kubana natwe, uhoraho akumera umugisha. God bless you. Turagushimiye Mwami Yesu, hari amasezerano wavuze ku Burundi nkoresheje. Nta muntu wantumye, mbihamije imbere yawe, nta nuwo nteganya ko azantuma. Ntabwo wantuma ngo n'abantu bantume, icyubahiro ni cyawe. Ndi intumwa yawe, ndi umuhanuzi wasengewe nawe, nimikwa nawe. Mpamirije isi yose ibyo wavuze no kubikora urabikoze kandi birasohoye. Uha umugisha umwigishwa n'umwigishwa dusangirira imbere yawe. Ndagushimiye rero nyaguhora ku ngoma. Ushoboze gusengera Burundi, ume gusengera Afurika, ushoboze gusengera u Rwanda, ume gusengera Ubugande, Kenya. Imyigaragambyo yatangiye, bira byose ni intambara za Satani. Ndakwinginze dukeneye umugabane utakirimo amasasu n'intambara. Dukeneye umugabane wunze ubumwe umwe kandi ufite iterambere bene igihugu, natwe tukaronka iterambere. Turagushimiye rero abo witeguye gukoresha nabo uzagumukoresha, ibyo ushima n'ibyo ushaka bibeho none n'iteka byose. Amen. Gira ibihe byiza aho uherereye hose. Ndagushimiye kandi subscribe ukorere ikokoresha ya Umwami Imana aguhire kandi ibyawa biroranye mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Ciao ciao. Shalom shalom.